agus fáilte rascan an channel acum. So thuairt mí can be camera beagan na seara cí naniu a chanílann camera acum a gopad ar son over a choracin ha mír bhí dhéanamh da nó trí tuairs agus chaníla gopad. So a sin arás ar photo booth nniu a cha sin dhéanamh FDCR aniu faigh seo cáil rium ar scas sé a bhlianú a hain. Tá mí suon seo aniu an áte a libi acum ar scas ha an meis news acum seo ha scahan acum seo a síomh sé bacon just scahan ach So, sig, hanil fis mar tóir dyn facal ar son meis news an gaelig so ha fi ma give diolch bear with an draste ach ha sin ceart gior hanil fis ag a hula dunne a hula cael. So, ha mi diolch dhéanamh seo moisturizer mar influencer ceart sé bhfuil léad skin food a hain nó knech bíoch knechcin bíoch ní fism. Agus an origin ha sin adul isteach le moisturizer ile sé Nivea cream lá agus sé like root tinted a hain. And you miss your clach like foundation really haven't geri a vi clach gereis ha mi vi bavish go ach gaan jullie first een biakum agus goed me shores an stoudig or by bla agus ga mi gaan span marchen ga mi geri a kur dat zijn bureau traum mo krach mo möten noor mo knach. Cos nog wel grazen knachken. Krachken, sin en fakel, knaven en dille mo krachken. So show. Bee jump cuts and try me dochas. Gyn me cuts bigs. Show, I guess a station. Ham ferachkin. Djirach uitrum, hij djirach snok. Gaan jullie seo en Jesha acum ha en ha top acum a chai fuair an san seo mar acum so mi clechú. Seo agus nóir sin féle dat sa beanna seo beagan riubh clechú mi mar concealer met ha. Oh wow, ha tá an. So mi clechú Maybelline sin hawn like un fer seo ha mi clachúch nus ha mi ddíoch a dhéanamh Rudbig ddíoch Rudbig Channeal mi a bhór chud sin am a dhéanamh cús meis news ach sibhlianú a hain mar sin exceptions is really cael. Dí ha mi dhéanamh san éichid. So in och ha mi dulgu taimh chaidh sia. Ha mi dulgu taimh chaidh agus an nóir sin ha sinne agus cuid déna chaidh chile lecin a dulgu a farc. Ha mi an den éitin an och agus mar sin chanil dat sa be tachirst ba hulh rud to find like cancelled is hulakaal so chanil hulakaal va dal irst chanil havi kleisten chine ag a castiel a bhlian ach an bhlian chanil fism croissant or Hij de gra scas go ré an abse ha sin idir fein blianigin le an amserig san leú bacha acha hulakale dollar urst. Stoche van mis stoche go réir scas sé rudbig nus globale rudbig like seul like you visit beagan han tornas mód dunne an agus stocha nu a bhaid ddíoch dunne den sin bheith ceirciorach in éis chanéal ar scas
ha this more than you or ha meer faking comments at maar TikTok is hulle kalig da. Wat sien jy nou ha met oor sien. Ha meer faking comments at TikTok ik da like oh, was sien jy wo hashin jy wo 'n straatjie en ek sê was babies hashin out of the DJ nach en oor sien like wie wat jy in jy wou ba hulle kal find jy nog like scrap sure so my smidgen so gewelers gas gaan jy gaan is more than jy aan of bhlian se gaan jy les ach ha mi en dochas gewel dan jy go vi aan ik a fark agus beter kur place in chinne aan geta agus an ocean station hashin a dog farty ille so hashin a dol of like big and please ik time mo garage agus an ocean junior please beagan ik kan te eikische agus an ocean a dol go farty ille is j mi an eike ik sin plan ik nakem veel plan ik in ma ik dan is mele GRWM or gaan we be sure Suez gaan je fest ha sin chola bre is just a her nie waarschijnlijk kan je weet of roots me YouTube en sin so stoch ik be sure Suez age July stoche gaan je or ha mis je na captions en na videos video roja ha mi of GRWM like she mis je ga tell na auto captions route to be honest sure we can sure so should you miss how ha obviously a hulakal ik said yell me over nog maar like if editing videos no calberson oh gaan jy my go maar edit like edit your videos maar shed be a horse bacon unie er on a janif and an edit is nie meer verrelle je camera heit go uneven ach you know Shin mar high. Snursion ha mi dol janif beagan revlon. Mi sminch giving mi dol janif beagan down. Still mi janif like down or hasula down akums doch marshin beagan mar shaw. You know it. Snursion ha mi dol janif fade like shimmery ver sparkly. Yeah, cute. Show. Maar mi aan video well was je faking in video meer stochen maar wat mi is van mi vrienden age Cursana ra mi an channel seo sé gewil mé hií Tíoch na smó gaach sa tuach cin chalína go jóor oh hello was it has down okay ha van var ma 10 minute or van computer can roll go screen saver oh dear sé sé was er niet nog een keer beagan smó gaach an tuil or gaan jullie go jóor aan een dói ma lees het JNS oh dil ik was number 7 is sé bronze heat a hound is van mi klaach en ferret shimmer agus inis ha mi dul isteach le seáad de seach am siúch like MUA hound agus sé intense colour eyeliner agus sé down a hound Kjørst sé
nuair sin eyeliner agus seo just ha mé dhéanamh bhdáthúil ára nightworks chomhla dochas sé ach ha beagan uneven ach sin an rud le machine use ha ddíoch góbhí and is mé déanamh beagan ha mé sin dhéanamh an machine use acham an an like orstú chó random chan you fes a person sin ddíoch or chadó mé sin dhéanamh mo machine use I mean, maar céithir díag am is féin like big an late bloomer of them. Or charomi, van me sé dhéanamh like cosplay nuair bha mí na sóice. Is mar sin bha mí dhéanamh Jeffar Shorten J Machine News. So charóid díadach like, oh, so bhí coid má, but ha mí geirí bhí a coid mar cúchigin nó mar character chorigin. A gynnu sem dhéanamh sána coid díadach má. Or no, díadach like sána bhí a coid cute, really. Sean eyelash curler ní bhí sin like off camera. Seo í nílu go féicín a chuid an ceapteoir explosion ha mí clachcaigh mascara. Beagan mascara. Dó dhéanamh mar seo a ríist. Ma bha ceol ach go méid an drásta ha mí a bhí a géisiocht ní tóir Nightworks an drásta stal an Nightworks agus cóile bháltos stal an bháltos agus Peatbog Fairies ruit the sin agus kneecap spot the odd one out yeah stal im sa dúrach like ceol le echtrí ceol an gàidhlig nó gàidhlige agus pís go like an dói kneecap páirsin idí an over a mí a dhéanamh an channel seo or ra mí coid dora i dhéanamh a thula cála bheith dhéanamh le leis sé canan gàidhlige agus bha mí chuid berin na gén díoch like duine bhí a bhríd an canan in éile sa thula cámara sin so bha mé sé ghearí díanamh ruút le gàidhlig mar sin ach chanú go a sein nó chanú go a díanamh raps an mí so seo dé ha mí dhéanamh GRWM an gàidhlig FDCR Shake so ruút big éile agus sé go bhí déisiil chaní le hórst táúide a fein déisiil seo Dr. Pawpaw agus sé díoch an féidir jeadach mis mé sin díoch an féidir jeadach an seo agus an nóir sin Mhearrig hawl ha elf ha gàidhlig a méid elf stal elf so seo bha mí fein seo mar sample sur or ha mí dhéanamh sample society le uni days agus sin ruút a seár a han díoch an ruút a seár like ha díoch a log agus deach le do uni days login agus rá ha like ha seo sur an asci ha si like get dhéirí how like a fine tor bhd chuid rám sé perfumes a how fine ach wouldn't an how dhéanamh ruút an éile mar would be like full size tester agus sé nó ruút a bheith meid dhéanamh díoch a gra an rá an tal an ruút nó nach tal agus díoch an díanamh beagan a review a hawn is like chomá so ma ha an an all hey GRWM ar scas hey chomá ar some fine ruút an sur an aitse céithir not ha seo céithir lot sa búin chan you sponsor ham chan you go your subscribers ac mar son sponsor
háast. Sé heb dal chóst seo amach. Agus heb dal a sealtaí gaibh an a daigh J ha J seach mar. Is ha mi deiseil ha mi ar chur dearch rúbig orm wel van a fanion orm ach chur mi seo bh mo bhreathir ar son am na nála agus cho cute. Is nuair sin dúir seo í réil chnneil céine an sé hana sa gàidhlig. Ach sé agus seo bhí sé deiseil ar son ag bhlianúr. Ha mi dochas go cór seo raibh. Sé ha mi dochas go cór seo raibh agus sé, chi bí sibh an na video. Jerry!